kibayok rung syakarau ke belai puar. Naka grup A kidon Arteli ke Mexico bat ke South Africa. Naka grup B kidon Laiteli kata ke Switzerland, Kanada bat ke Bosnia. Bat naka grup C kidon Arteli kata ke Brazil bat ke Morocco. Bat naka grup D kidon Laiteli kata ke United States, ke Australia bat ke Paraguay. Bat naka grup E ru kidon Southerly kata ke Germany, ke Ivory bat ke Ecuador. Bat naka grup F ru kidon Southerly kata ke Netherlands, ke Japan bat ke Sweden. Bat naka grup G kidon Arteli kata ke Belgium bat ke Egypt. Bat naka grup H kidon Arteli kata ke Spain bat ke Cabo Verde. Bat naka grup I kidon Laiteli kata ke France, ke Norway bat ke Senegal. Bat naka grup J ru kidon Laiteli kata ke Argentina, ke Austria bat ke Algeria. Bat naka grup K ru kidon Laiteli kata ke Colombia, ke Portugal bat ke DR Congo. Bat naka grup L ru kidon Laiteli kata ke England, ke Croatia bat ke Khana. Bat paralog kini ken kidai kita kilai puar tri kitim kibayok rung syakarau ke belai puar. Berbona pedang yang piki paralog pikali babalai nak ke grup ki yorung Arteli bat balai nak ke grup pat ki yorung Laiteli. Teh kane ke video ngan bataya pi balai ke grup ke yorung Arteli kitim bat balai ke pat ke yorung Laiteli. Tena marba ka FIFA World Cup menta usnam kaya perba bat ki FIFA World Cup ki baladab. Dakaba ka FIFA World Cup ka baladab ki dan tang lai Arteli kitim. Hendai ka FIFA World Cup menta pat ka dan sabu Arteli kitim. Pat kumta kalambit mai no karau ke balai puar. Pada rangi sim tang Arteli kitim na kawai ke grup ngin yo tang arp Sauteli kitim. Pat kumta ngin sim no kitim ki badon kedan balai pan pendap lai puar Arteli kitim. Hendai na kedan balai ki dan kan Arteli kitim. Kumta on sim no tang Prateli kitim pan pendap lai puar Arteli kitim. Pat kini ki Prateli kitim kidai banlong kita kitim ki bahek pointam ladaya nujor pat kitim ki obat kerdan balai balada ki yareng kat point ki haban yaken lengba ke goal different. Badai nak kena kadau ken pakawai ke grup ki yorung Arteli kitim pat kawai pat ke grup ki yorung Laiteli kitim. Tementa aling ina page no yakini ki lai pu Arteli kitim ki balai yorung syakarau ke balai puar kini lekai persyabat no hakarau ke balai puar. Tementa ngina page wa yakiri ki badon syakane kawai kaliang. Ke Germany kene lekai persyak ya ke Paraguay. Ke France kene lek persyak ya ke Sweden. Ke South Africa kene lek persyak ya ke Kanada. Ke Netherlands kene lek persyak ya ke Morocco. Ke Portugal kene lek persyak ya ke Croatia. Ke Spain kene lek persyak ya ke Austria. Ke USA kene lek persyak ya ke Bosnia. Ke Belgium kene lek persyak ya ke Senegal. Barsya kene kawai kaliang pat. Ke Brazil kene lek kai persyak ya ke Japan. Ke Ivory Coast kena lek persyak ya ke Norway. Ke Mexico kena lek persyak ya ke Ecuador. Ke England kena lek persyak ya ke DR Congo. Ke Argentina kena lek persyak ya ke Cabo Verde. Ke Australia kena lek persyak ya ke Egypt. Ke Switzerland kena lek persyak ya ke Algeria. Ke Colombia kena lek persyak ya ke Khana. Balarangi peje kaliang badan ke Portugal. Ke Portugal ke haban jaji ke lynti ke bae panpoi sya ke final. Dakaba lada kalaban penlima ke Croatia hakarau ke balai puar. Pada ke Spain kalaban penlima ke Austria hakarau ke balai puar. Hakarau 16 ke Portugal ke haban kendo ya ke Spain. Perwat lada ke Portugal kalaban penlima ke Spain hakarau 16 haka semifinal ke haban kun persyak ya kari kum ke Netherlands, Morocco, France lane Germany. Hendai ladangi paipat syakiri ki badai na dauba Afrika. Nila aban ong ba ya ka FIFA World Cup menta la Shynshar dakiri ki badai na dauba Afrika. Dakaba shipau teli kiri ki bayorung haka FIFA World Cup ki badai na dauba Afrika kendai teli kiri ki la yorung syakarau ke balai puar. Berkita kiri ki dai ke South Africa, ke Cabo Verde, ke Ivory Coast, ke Morocco, ke Senegal, ke Khana, ke Egypt, ke DR Congo bat ke Algeria. Padai tang ke Tunisia ke bom syam la yorung syakarau ke balai puar. Tekumta ngilak ban ong ba ya karau ke balai puar jong kene ke FIFA World Cup menta la Shynshar
dakiri kibadai na dauba Afrika. Te paralog mentaka sni tangkine ki video kibakendiat kublai shibun.